sinjerinze ebuna bono simbara tumogaba no itero temie Orwaso eto bisia kene kyamaga no temie ebuna bono chibara cheito omogaba no itoni gagasaine Mosomi abana chizukuru omogaba na narwe paseri Anyagetario temie era mariogo tarikolema Anyagetario mendie sabesi abeyerengia Asomoroberio bwokorigereria na kumurekera magendero ase county ya Kisii insi omugabana bwe county ye Paul Simbarati nigo rero tugucha kumurekera bunge yabo basi ye ward ya basi central asensemo yabo chanu dispensary ya ikenye nigo yagachirwe abwa sabananchi besokirie kubwatwe ebirengereri byabo igoro yabokoreri obuya kubwatakana n'obwagachi obwo. Hii ni hospitali ambayo imeletwa na Governor Simbarati akisaidiwa na MCA Henry Muracha. Sasa Governor nilikuwa namwambia ile kazi yake inaonekana, na tangu zamani sisi hatujaona hospitali yoyote hapa. Hii ndio ya kwanza, na ni wakati aliangalia akasema hapa lazima wananchi wa hapa wapate hospitali. Mimi matarajio yangu na community mzima wanataka hiyo hospitali ifunguliwe kwa haraka ili waweze kupata matibabu. Mheshimiwa Henry Muracha pamoja na Simbarati tumeshukuru sana kwa sababu ya hii hospitali. Kitambo tulikuwa tunaenda mbali, tunaenda Nyamache na Burangi. Sasa iko karibu, tunashukuru sana. Tena tunataka ikifunguliwa, sasa tunataka maendeleo yaendelee vizuri kwa sababu tuko na furaha sana kwa sababu ya hiyo hospitali. Naboigo dispensary ya Burangi nigo yagachirwe. Dispensary ya Itibonge nigo yagachirwe na Nyamache level 4 emeroberio aao yobwagachi ya ikiranire. Asensemo ichisemi ekirasi gya Itumbe ECDE nigo kiagachirwe aboikiranu. Ensemo y'abasaye nigo besokirie na gusaba Polytechnic nyare kwagachwa. Primary school mugabano itu Simbarati amwakere mbiya mono asoko twagachire nyomba ECD na Muracha na baira ne iringa mbiya mono tomente kirasi kende masoma gendere na kore ne ngambiya mono samari tanguru ku Olfa Sarango gari ngote ye gafana mbiya mono asoko tarasiri kirasi kya ECD kuna ntwa basaye ntotagete na intwe Polytechnic kero sigwo gaiga chikosi ya moko toche twegere na intu to inyore kuchimambia obwagachi bwekirasi kya Bosansa ECDE nigo bagenderete asensemo ya Mache Kenya Water Project nigo yaberekegwe ikiranigwa egesima kya Bosansa VTC nigo kiagachirwe egesima kya Burangi nigo kiagachirwe asensemo yechipara Bosansa Primary Nyaivasa Kegogi Road nigo yagachirwe Burangi Police Nyationgo Road nigo yagachirwe egati yechipara chinde chinyinge. Ase wodi yaba sibo itangale asensemo echisemi eskuru ya St. Kizito VTC nigo yagachirwe ekirasi kialiobara ECDE nigo kiagachirwe boikirano na boigo kyong'ong'i ECDE asamangana yobochenu dispensary ya kyong'ong'i nigo egendete kwagachwa asensemo ichipara Lianyabeli Nyagesuku Road nigo yagachirwe egetugi lya Maragia Road nigo yagachirwe Nyamagwa Boys Aliobara Road nigo yagachirwe Nyakumbati Getare Road nigo yagachirwe Itumbe Junction Matongo lya Nyachuba Road nigo yagachirwe egatiye chinde chinyinge.